gosti duduban sanatti wa gosti duduban sanatti kanaaf ammas nabi sallallahu alaihi wasallam man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu hadisa kana sheekh bushran gawa fasaru kuje man batta bihi amalu namnu hujisa batta isa boda nafati lam yusri bihi nasabu yo gosti sa naman dakabsiftu isa naman dakabsiftu namni gosti sa isa boda anside batta ke jumma bushade ma ofisne gosti sa namani san dakabdu kanaaf wani waan jahiliyaati nabi sallallahu alaihi wasallam la yad'alna rijalun hadisa kan abo diirti hadiftu fakhrahum bi aqwamin gosan addachu gandan addachu innama hum fahmu min fahmi jahannam jarahum khasala jahannam jawr gandan addatu wal gosan addat diirti gosan addat khasala jahannam ma je shairin arbatis laysa al-fata man yaqulu kana abi inna al-fata man yaqulu ha ana dha namne banki yakan oo nutibar waraabal utiyu dhiirti nama ana kana yu hawadalage nama garsiisu isa malee abbaan deema nyaate ilmi maal jedha ilma afaani mi'aawu wuja akka quraanaatti afaan quraanaa yoo deebine nabi nuuhi gaaf tokko gaafa hojii dhageessanii gaafa harki yaa rabbi mucaaqi jennaan innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru saalih sun mucaan keetii miti hojii isaa gaarii miti keetii miti keessanii miti mucaan sun hojii isaa gaarii miti mucaa isaa qeebii dhalee jechuudha mucaa kiyya jeeni dhaaddannaan jechuudha kanaaf hawaasa keenya namni hundi almar'u qaliilun binafsihi kasiirun biikhwaanihi namni fi mataa isaatiin xiqqaadha nama wajjin ammoo jabaadha hedduudha humna qaba kanaaf gamanatti haa deebinu amma gamanatti haa deebinu kun amala shari'aa islaamaatiin isin shari'aa islaamaa keessatti shari'aan islaamaa gaarummaa isiitirraa badiilaan malee waan haraamistu badiila jechuun bakka bu'aa jechuudha zinaa haraam gootee nikaa halaal goote farshoo haraam goote sharaaba halaal goote akkana ribaa haraam goote maal halaal goote naggada halaal goote kasii bire akkanatti shari'aan islaamaa badiila waa halaal goote waa haraam gisee waa jijjiirtu badiila jijjiirtu nuyi samma anamma dubbiidha roodifadhee ugaan dhaga'u yaada tokkoon qabadha yaada biraa kanaan addaa jechuudha sababni ni yaada kana filadhee ibsinaa himu ta duraa ejjennoon shari'aa islaamaa waan kana keessatti maalii jechuu isinii ibsu anammoo nama siyaasaatii miti warra siyaasaatii miti akkasuma bira kutaadha ammas irra hedduun nama bakka tana jiru nama biyyarraa bee biyya teessa jirtamoo biyyarraa batanii jirtanii biyya namaa akkasii jirtanii gowwaan tokko tokko bakka oolee mana seenaa jaanii beeka gaammoo biyyuma namaa kan biyya isaa se'us ni jira isin hin baanu immoo irra hedduu namni hoggaa biyyarraa deemu waan biyyaa irraanfatee deemu